live di acara Rembu Solo pemakaman almarhum Neteng dari Tongkonan Buntulepong Rampak Pondan Tondol Langit Toraja Utara. Ya, masih bersama Tedong. Iya, masih bersama dengan baik. Beranto Flores ya, Beranto Flores. Ya. Dari Flores juga? Ah, bukan. Oh. Oke. Beranto Flores pemirsa. Oh, sangat Tedong nah. Ya, Beranto Flores deh. Ya, Beranto Flores. Pakai bang itu warga sini sini pak. Waktu kamu ambil tiket mau lihat tadi. Nah aku sama itu pengurangi ada. Oke, bersama Balona Shop pemirsa. Balona Shop. Ganteng Balona Shop sangat nanti. Balona toh kan ya Balona Shop. Oke. Lagi pakai. Oh. Saya yakin Indonesia Itu tembok. udah dipilih. Apa sih pun? Beranto Flores. Saya itu si pun itu biasa dipilih. Beranto Flores. Rupa-rupa. Ya ada tuh Balona Shop. Tuh, pekarangan akar. Balona Shop. Ya, mau tanah-tanah ini. Aku nih Sangat toko na yung. Paano ni kita ako dito kami sa kita si Puli di sarang Puli. Di gargay matili pula dua. Baka na dua. Bumbungan da dua. Langan da dua. Taylong di sabuy mau ada dua. Ma parakwal ada dua. Ma palo apa tiro. Dendu koto. Napugau. Enggak dengar dulu. Biasa bisa ditiro di sabuy mawa. Biasa bisa dibumbungan. Biasa bisa dilangan. Biasa bisa di telepon. Biasa bisa apa? Kita deh. Ditiro na mo. Jom ni ale. Pako taan ko kana sa meloy. Dago ba telepon jom le. Dago baka. Dina bukada to. Bilang na tako pagkakula pito. Disaboy mawa tiro misal. Maperkual. Dua. Mapalo apa? Dan dia melatih kamu ambil keseluruhan. Siapa kamu anak tomates? Umat mikaringan yang dipakai. Yo, umban na tulang mikaringan na urekan na sama umban na tulang mikaringan tulay patuloy dipakai. Sabayate may ada. Budak ini manganna. Budak tahu di penganna. Bisa tomapin tuan. Jo na pengkawan. Pantang taking ki. Dari kamu lah piringan di pinami semua. Ya malah tangkaran to. Nah di pilo liman naman to kinalaki. Oh tabe ni to upo mo kubi. Yo. Ya te tungan tuwi pukada. Mua da dua baka, da dua ba telepon. Da dua terong di sapoy mawa. Tang sama to. Apa aku mau beli keseluruhan na tinirapan. Mana yung ito? Ya mua kada jo kepala lagi piringan di tengah itu kamar otomatis sola keseluruhan teh. Nah, bisa rambut na to. Ako saya mau beli keseluruhan na yung. Da dua tuh telepon. Bisa baka. Bisa bopongan. Bisa telong di samping mawa. Bisa langan. Bisa telong di timah perkolang. Da dua mga palaw. Ang katanga ko mo beli keseluruhan na to. Yate, ya saya kupukan itu tak mukode. Sebab pukul to. Dari awal teh
Tungan ka na yun eh, para sa lagi kong tangina. Kuwang ko, yan nakamisaw, nasusito. Apayaan te, yan napanta ng kaloro, nakita ng bakado, misa rito tasibay. Yaman ito padalang ang buwangin. Patamben na langan, si Sala. Misa rito tamben na tulangan na, panta ng kaloro. Kita na dua. Yan narami na tampo susitamay. Yan tulangan ta, tamben kiri, paano ko tamben matampo. Yan narami matalo. Tampil langan ta, tampil kanan. Yo, isa to. Mapilon na. Pamitiro na ako ko. De balo yo. Yan na pantana kaloro. Tukutiro sa ubat. Yo, dipakai de kan adoro. Yo, kuna piro kite. Yo, tabi sih orang lain tak sampai makan manipulan itu bikin dia kita dia karopi saleka. Dan tak kusalin itu bikin dia tondok tak. Biar aku bisa makan kiano kalau ke kedengan lo sisinya demi ditambah itu panggawa waktu gua kamu ambil ketondon tu kasih tamu-tamu dia tu kau itu pabela. Langsung si sini bilang, nah itu kan yang ada. Ni kutan hari be aku kupok ada itu kutirona. Batu kulain nama. Jadi itu ada ayam milam yang tiro lur sau. Tiro kami itu ada ami pakai je, tak pakai solasam. Umpam untuk mamatan nalalan na. Kaya ni kami kau di pogau pantang patu. Namalalan mamata lalan na dia lah tak pakai solas itu. Natol itu. Genteri pantang anak kalolo tukinin na torol lu. Kaya tu ada kutiro-tiro inan si sengaran kita sang totondonan apa ate pono padang. Jadi malio ko miminten kalangan papalumbangan batu luromay sukaran nalo ko kung may na kay beda kaya ko laku pakarang ko mi ikita hindi sa leka kukumbang mo ito mo melona kasi turuy na mamatalalan na solasang ya may lepak ito kutolay na kukuha likutanan rin ako nakuha umarang tedeni kamu susi sa ute ito si puli yamu tu kupogaw na siya kutiraw na kupokada pempira mo laulo to o ya kupokada nito kaya na lang mesang kalusaw umpa mo kamu tumipogaw na nemay na mamatalalan na putole-tole yam rata pakai to kurisma solasang kami salian yo may kamitian. Yo, ku tabi sini apa ku sabung isi te kada jo kakak boleh bintang solo jo ne mado. Ya te kada jo ne bintang ma tarana salah. Kada jo du kakak ku ne mado ide tarana salah kuna na tongkar itu kada ne le pengonton dok. Payaman ladu ke bera bisa te ne ambil le pengonton dok. Na misa ambil tu nasi salah ite. Kumua ya te tomate si puli ada dua baka ada dua bat telepon. Nah, iya to nalau to sini ne yo papirambok ni. To kono to kuma pakai tak salah dak do tutero di sampai bawah le kakang punya bintang. Nah, dak do ka baka, dak do bobongan. Kopo ko dak dua sang. Yo. Sabatain na di pamisa rambun na sangan na to. Yo. Di pada di pesta di. Yo ane. Kaya ini ko mi pamisa ram tabe le adin ko. Yo yo. Ya ini sanga di pamisa rambun na ke kami sau. Naku pokara mina ko Susoto tu kutiro na lolo sa kipogaw na. Yan na misa rambun na. O ya makiti mi pokaran na. Yo. Pada dua rambun na to dipogaw na la kotomaton taneyo ba tu kamu potomatoy posuli tu kamu posuli mi ponene ke mi ponene. Yo. O susi to tu kupaw lo. Linopa.
Yo. Yo dan lupa. Ku mo kami kagabi. Yo. Nah, ya tulangan na da dulu ke kalangan na to atau bisa reka. Da dua sang. Oh yo, Di apa sana? Di Pasula sa utu anu, Padi Polo. tulangan. Yo, tak mana Sa salah ni tu. pasi beda dan kumua jo na matalo bisa jo mentampu. Di Yo. Pasula abang asau. Jadi apa tangadan na? Apa na sanang to? Apa tanah Tanah na. Yo. Jadi karua mintu kena garagai di temena kata. Oh Yo. situ. Yo, payama Padi te. Polo. Yo, payama te ni ambe lalle pengtondok sabah di kuah ya te di pamisara bunna. Tak dukar na salah ni ambe tu ditiro lalle pengtondok ko batu dirangi. Kumu ada dua bertelepon, ada dua baka. Misa raka tadu kana salah tu ke di pamisara bunna. Misa adu kana ke bertelepon tadu kana salah. Adu tak ada salah. Jadi ia lantai ni ambe. Padi kuala ke pamisara bunna sabah. Mikwa lai pamisa lang nante. Lai pamisa tu tedong la ditunu ma perkualang. Da dua tu ma palo. Jadi tak ada salah. Koyan na den tedong da dua ditunu ma perkualang tak ada salah. Den tedong da dua ditunu ma palo tak ada salah. Oh. Jaringan ni kebikalem itu kamu anak-anak kamu keseluruhan. Pada betul. Yo, batu po medyo kakak ko na maliwat tapi siluban ako nga kada nawa sumapan malambi. Dari ate lalu ko kamu kasiluran solanan kanada din. Parang ko mo sangka batu besan na natiro na pukaw na tinayambi lalu lipungan tundok. Lami piringan yung mo tutanga mi umban na tulata pake. Tama dongi. Yo. Sabayat nalago kita solanasang iya de kemarin mau mapapadalan dulu na ikuha mi sarambunda. Oh, susto. Kaya matitito, nakakama pa ito na. Kadang-kadang sa amin ito dipente ng Masalah kung kita kasiluran, kada lang ko naman. Bay sinualem mo kanan na utol episode. Ya te kamu kasilura sola nak tomate. Da dua kate. Mani misa ditiro la saleka. Misa sal malilema. Nasi sengaran. Umban na matula tangkaran ini. Sabayan na kita ni saleka. Na ni ale. Misa ditiro di sampoy mawa. Misa ba telepon. Eta mo tani pila baka. Bisa buka rin. Ya. Maparokwa lang tahu. Gado mo tayo dito ito. Mapalaw tahu. Dua pa. Yo. Kunya mo to kupa. Simisaran niya ala ini parokwa lang ito. Yo, si Mr. Rami manalang aton na yung tu mate. Ya, dan dia mo lante. Sa osa bali ni rapan. Misa tero mo dito mga parokwa lang. Dado mapalaw. Pira ba telepon? Dado ba telepon? Pira baka? Misa baka? Pira tero ni sa mawa? Misa. Dan dia mo tebelan na si Beta. Nagpugaw tayo sa balileba. Nagpugaw hindi sa reka. Umban na tula nalapin namin tula tapugaw. Oh, tabi na pala. Yo. Ya, kena ako may kasuluran te. Ratan, kena ako may kasuluran te. Umbat mo, matinuro, yang mo ipake. Kung ano ba mo na to? Kamu mo, anak ka na sola kasuluran te ng pake. Mata nga. Umbat mo matinuro. Yata pake. Sabayate. Kung ano ba mo man? Sarusada aku lalaga pakiram ko. Labat lang pakari. Oh. Yobe. Kita mabe pokoknya betul pa. Ya tu sana tayo ni ko matinuro. Di kuaya matinuro nasam. Samari daerah pantas susito na matinuro di tiro. Mamataralan na. Yo ne ale ito na susito na mamataralan na. Jadi kamu mo yang deka suruh solar to. Kailan pilay. Pada pula tapake. Matinuro na saya, mamataralan na.
Nalalora kata cuma may pata, malino na may kapasisto kaya may laba. Ano to? Yo, kung baru iba mo pasitarwi. Tapos doon ako ang ambil kasiluran na niya batu, kasiluran na solanasang, na yati merak tomate. No kayo, pero ko na sa mo tu sangka, bati bisa na mitirang bedene, kami pumantulog. Bata ko tu yan ang karingan-ringan at tanga ki tu sangka sambali minirapan. Yo, yang mo dila tapatin dito. Mohon maaf saya tidak bisa Yo, menerjemahkan ya. lara dua tu bati lepong, la misa baka, la misa langan, la misa tiro dipakai mapa rukolang, lara dua tiro dipakai mapa lo. Yo, misa lisombo mo, ya mo na yo misa bubungan. Yo, yun na karinganan na, nasusun para to. Yo. Kung nang iya itu meron dahil nang ako nang malam mapadalan doon ng populo pero nakuha na si kana. Iya tinakoko na la misa ritual ang laki papini tula maperkualang yo. Yo misa. Yo nadaro te mati. Yo nakoko na mamatana sa lalagan timi pupukaran natin may benini itu sangka lalu tunduk. Apa kota-kota yang mana karing-karingan ng tanga gitu. Yo. Mengajak para sisi. Ya, di Bukana tuh terak ini. Rapa kada to. Nakuha kada pakota pagilambi na Bukana tumatuli sini sini bisa. Yo, muy batu walung kita rakini. Tes itu. Yo. Era sitaru na mate, tamani tama sang kami balakulong. Lako kamu suruh korak temate. Mana terol sampai mawa nama dengi. Terol nanti oleran. Ya tulah kamu kasih luran te. Pira kena masimun nama dengi pisar. Anak pulau misa. Yo. Aku ada kenal lagi kok semua. Ini rendah. Yo. Tak siap kumua walau buka dari ketua 60 misa. Nah, ya makanya kasih luran tuh ke kantor. Yo. Memang orang tuh dia tuh. Yo, maling. Yo. Maling. Langsung silante. Yo. Di mana ya di kuah kena terpekadang di pekadang sampai keseluruhan kemana 60 misa. Pona lah ya tung kamar kayak muala. Oh, yo. Yo nakwa pasangan natin minsan ay mado kuna lulang-lang ang malaki magdali isete ito malima pumadalan gusto na doy. Suste. Yo. Aku kita soal nasa. Dapat 30 misa. Yan nalatekka. Lamay lokasi ko lagi na matang terong. Lasing apa dapat. Yan na rin dewang siya lokasi ko lagi na matang terong. Ako ang bawa to paulo. Pira mo misa kadarapaan na. Yan mo tapos ito. Nah, ya mau salah ku pastarwina to. Yo. Kasi dololin nakar suma para malambe. Ya aku kamu kasiluran. Umbat dilatan ni mata mutero. Na marumi bisa. Paya tula na adori. Yaku. Sabali tanalapang na jong absang ti jong pigulang ni. Yo. Oh. Pa tabi la susite la ko kita le pengontondo ko la misang kabalo kolong ke dolo la ko perteman ni roto itu pangroto. Yo susito. Nemira sabah adik manitin itu tama to na ko na ta pa na misang kabalo kolong to ni niya de sali kana maroto na mo. Jadi la misang kabalo kolong ke dolo perteman ni maroto. Yo, tak para dalam araw to kakangku. Mira. Yo, la ya mantik ko na marumi star rote. Sabada ko tatap kulo itu nak tomate. Ya itu saya malam araw to kada ko pwede ko ki me sangka balakolong. Tamanin pa si ulah siya ni bisan. Tak dukaran sang mua dia no teh di pekada. Di PKI ko ibarin ako sinenay ni isi. Tong na ba mo lang to? Di PKI ko ibarin ako ako sabi ko ng SOP ito. Yan tarak kimi no ni isi. Okay. Dari yate ni rada. Ala ko kamu anak tomate, atau baik keseluruhan. Sudah mo ko anak kolok ko nami. Ni padu tumusang kabala kolong. Tama ni kaya dia mata mutpinong. Ya mo marok kong kumidoro. Dako patuloy ninang. Siya tumasimon. Yo, tama na salah tu kakangku. Yo. Itu na lo si pa kada. Yo, si pagkada mo ko
tamilan. Tahu po may bala kolong ako. Yo. Sangka may bala kolong. Anta manan kon ni kumban nomor 2 misi Yo. Yo. Yo, yang turin ko. Ang kita patente tujuan na sangka bala kolong. Dako pa ni Pepe Masak. Para masimun to ini to. Susto. Ini rada tabe. Ya ki aku kamu lah rodo itu semua pira masih kita dek kasih rombat kan aku komandi mau pada mau kidela. Yo, pada dako betul. Baik tahu lah ini nanti sang kami bala kolong le. Lako kita tondok solana sang. Yang baik. Yo tabe tak siapa ni ya ketika ada yo may daw. Nakuha na kuala patang pulo rin masimu putaoran na lebalian to. Anak ko na misa. Kami ako pag kilomangoro dito ka mo ubat tuloy di panis. Kaya mataskuru. Yo matoke. Ko para mo to. Yo, bayo po binti be. Ya temi kona pepong be temi. Di kwa nasanga temi kada nene na bakarong tumi batu apa. Dako pa yan inala kasi turusan ito na. Ana yo kena pukade isabe ne umba ne rada nanto kade to dio kumwa tano lewa kari isabe ne umba to kada na jo kumae kamu siya mi ale pumanto doktor pukade nami umba laki kwa to kami ambe kasilur umba to maagaw inala sila nyo kamu le pumanto dok susito na pokada patang pulo tero tabe ni tekro mi kadara pa tabe lan penala pangate susito na koy kumwa ang ampa sa belo na susito. Yo, kena ina penikora ko betul ta sa kada-kada nakasuluran nakita li pumanton do konto la ko nak tomate. Ay beta ula-ula bisatu itu kada salang tondok. Ko kuala ko kawan berine kulante li pumanton dok. Tabe la ko toma parintah. Tabe la ko pengantar. Sa la ko kamu mintu ko pato-pato na lante tondok. Ay amulata pokada satu ba tulata lula jodesan na tu sangka wala kolong sabaya sete ki pokadai dari tukada kumua lakapogau labit tigau lalipungan tunduk la tuntong leula tu jodesan sangka mi bala kolong dinupa layate mi tumalong mo mi balipong may papisalan nung kita to na siapa dari lagu kamu ciputumaton na sulanasan lamiwa-ura mo ba tulatawa mo satu disangka mabalakolong yung kabesalan lipungan tundok ang taman naman mata mo tidong dari lagu kamu ciputumaton na tabi mi sabung-sabungi mi sulanasan sambil kunikan na siya kamu minti ciputumaton na sulanasan. Datu kalau dia dirami, datu mana nak kuat pada jadi nyeri pengatur ya di sini nanti sangat pada jadi tak abang sani tak bacomo, bukan tangga apa mati, oh bapak kinawi bisa toma kiduan. Tak apa kamu te sakiwanan di kuah bilang manda siya mo kung ito sa kaledo ano ba kung kasama min marami mo kubo ko sa kaledo apa kay pakuturo ko mite ito po na sa kaledo susin na tong kapela sa papa isa kali po lawon dong pengalaman Hirosian itu matuan na lain sebagai teman-teman nabuor kakilabo kakinami ini na ano patulang di karate nakot matuak kaya atang tupadam sangat kaya atang kaya mo kita tutulong Kare Batu Raja.
Ay pabicara bawang ang pumatua. Bisa nggak kare Batu Raja itu panggilannya? Nene Iya, na kare Batu Raja. Masunlaong. Oke, kare Batu Raja. Nene na po pilit. Nakatumatonti. Ay tanga eno to. Kira, isang kira nene na Masunlaong. Isang po pilit tuan. Nakatumatonti tanga eno. Ya kumuha na pera. Tara Sosua. Nakatumatonti. Hindi ako tapos sa'yo. Kaya di pera. Kamu Masunlaong. Ako pilit. Kami pera ya itu. Kaya mo na kung kinahal ko po yun. Kinahal baso. Sepok ka apa. Yate po mo ako. Ang Masunlaong. Pilit. Tagal na ito niya na. Kaya yate. Alam ke, kalau piso ka soloy, nakangapa at mampana. Susi bang siapa apakaran to ka na nene? Nakuha siya nakatawa ka na nene. Nakuha yun. Nakuha apa apakaran? Nakikaya nakuha. Kami siya nito kanto, ang pena sa baba pa. Susi may pasa at tumaw doon. Lego kita ba Sasuke? Pura pitulan na Sasuke. Ni sabi kero na Sasuke. Lagi ipapisahan ko po kwa. Tirusal po. Tako yung malulong bango. May na po, kakwa mo kakakinabi. Kaya malulong bango ko ni. Daliate. Nakuha tumatua. Yan itang sari-sari ako dong. Para pasok ko na nanasaka ito matiyati. Sa ako ni ay sa totalan. Apa nakuha kung matua sa ako dong. Ay mga kasuang-suang. Kasi Korea na mga yasang kami itong uladolo ito. Kaya na tayo. Kasi Korea ko kami ito. Jadi yate ako kita sa wanasang. Ano ang tukulan? Mapa itu ka na nene. Mapa itu mangyo. Mamataro o matampo. Lain doon mapa ito ka na nene. Lain doon mapa ito mangyo. Apa ko sport tondo? Dari yate. Kapag kadangku. Di teologi ba ka rin? Momo ka rin. Tutupang papirang ikibarin lang baki. Sa kami pataritis ya. Di ko na pala sa luna sa siya neso pilak sila kakak ko na ibitang eh. Yon nambay pira-pira ki. Nadirangin mo kada Diyo tumatua. Kumaya tumayada si Puri Tondo. Ya mo biasa bang di kuah din tumayada tak ni pugo tapi masoswa. Patang disang katu kita di nototemo. Ya tu kita tolangi itu kutiro. Pabiasa bang mo napastingkan kami tau pira. Yaton na netima apa to makaka. Hindi ti saleka. Nambe namuara sa baliampangan. Nasabungan ni Pongbolong. Na ni Eli Julemba. Ni Puting ya. Yo kakan na poting. Ya tuman tawat tau yan tajo rampi marampi matampu. Pada bangsa jo rampi matal tu pitiro na pokok. Ilang pendoran niya dulu tu di sabu. Bunga lalang dulu tu di sabu. Nalik ko bunga lalang kila. Tu kita tolangin sa bata.
Mali dulu tondok na tao. Maka mga alat to pendoran. Maka pendoran, ikaw minto to tinanan niyo anak pati po na padang, nama pakilala marampa. Melese, puna mo kido ni dalaw to. Naman ka ni dalaw to, ni pabati ni kalero ni ratibluan. Naman ni pabukuan. Naman ni sopumayo, naman ni to di payong. Sayo ya tumapawon to temo tini to mangura. Ubelese jo me to makaka. Solo maliraan. Pura pia to tamani melese jo to makaka solo balara. Tama niyo, sule la ko to maprenta na. Pito ya agama. Tama niyo mo kende kala to prenge solo pa ko suli. Mane mi kaloro ko lolo ko diri. No bo to temo. Ya mo biasa to para ko ta isa ka kita lino to temo. Napa memori tapi bau? Ya masih itu lagi. Dapat tuh dejo nelombo. Gimana kusola neman lipat. Udah tuh maka kami dulu nani negaroto. Kami neman lipat. Kayak apa ya? Napai ko kana nalay ta masih mau ikutan. Payan naku si salah kaya aku papa na si salah na iko to kaka ako no man ko si pakta ke kupukan na sarabay na ayat ta ya to na mabamba ang ni lobo kupo mi dukano tama tumura bani kita na panto saleka baraka na ko tuna tumaka kami ni negaro to sala maliara na bunga alas na ko bang siya ni ambil sa palima asus ni kami to lembak buke tawar mo medin pitanang kita kasi ya memis Mantu marah kanan kacamata lauran. Mapamanta. Oh, pamanta. so di sa palima ni kaka ispak kay sambal yung pite Nasambil di tinggoro mulai. Nasambil di tinggoro, nasambil Paano awal. tumakaka? Kusambungan tumakaka. Nako ni pide tumano lang mo. Ayo. Masih ale. Ayo. Oke. Kampat turunan ke tede Kampa turunan. Kampawoy. Palawoy. Oh, Kampawoy. Ya masilin na kapalaway to. Tamasong ko lotong. Anak ko masih tutulungan siya. Ayos siya ito. Aban na to. Yati adudan na. Ajudan na. Kumpal di bola tandai. Tandanya sa Nanti ada dapat pagaji nampak. Nanti ada dapat pagaji. Ibu kapalaway. Cuma apa ini bisa TV sana. Kapalaway te. Biasa Tamay daw bangko palopo. Bangkok Palopo. Yang biasa kita. Oke, baik. Curagaway dia to. Curagaway lah. Teh ada lebih baik lah. Lebih baik asyara ka. Mang kada enak sudah enak kapalaway. Kapten domi Seriale to. Seriale. Ako pasium mo. Pasium mo. Ya to singko do kapten. Ya to nata kapten. Matumbay to. Mangapay. Kapten na to pangalan dito. Oh, natampe matan na yo. Natampe ayangan na. Oh. Din namar kayang baru nampak. Din. Tanong ko lang mo na tiro. Bakulan di Indonesia. Oke, baik. Itulah canda-canda kami pemirsa di Rampak Bondan. Yo. Cuma bercanda-canda, jangan sampai ada yang tersinggung. Yang itu lagi bertanya itu bersangkutan soal kecil. Umpan kalau tepat itu sama sekali.
Yang menikmati korupor, tapi kau berarti, sesibang untuk pengakuan. Yang dari pukaran dari lagi kita bela, kita mengaku mali susah ada poma untuk tersibel. Pokok sarut, sama aku. Dari Mei pada waktu pukaran pengelola persoalan saat bisa bersambung. Nah, mari ini merokok. Oke, sepasang sejoli yang akan dimakamkan di Tondol Langit, pemirsa. Pasangan hidup semati, almarhum dan almarhumah Neteng. Nah, penggawa kepala Tumpukar kerasang tutup kerasang kapal. Iya, padang sing kepala. Balian nih. Yan na kita pagkaroon ng bukara ni. Tabay na to ang tatuwa mo. Pagkara ko kami. Malis sa rapo. Tawa na to. Lata kuwari na tukik kita pagkaroon. Lako kita sa katondo. Pasangan hidup semati. Dapat tayo kayo nini. Yan na. Tiatang parang dami mereka yung parang dami lima balang sarangan lo tiatang parang apa yate kukwa mga betan lo malin mo say wala tapan mampa ya te kinalawalam ini dia. Mau diperbing kapung. Ni dia muani ni dia baini. Oh dan rapat. Tunalian na kami ang pobi ba orang kami tibusanan. Ontong ra ko kasuluran ni. Lepong Antondo. La suwe ni iso na pero pentalo. Tang yang ni. La ko kam ni dia. Yang di mana usah-usah corona parang dan isuwi ka mata-mata ropo kan dito tete olu ni popo lamot pekto yan ang mitoro usah corona parang ang kitoro kami mitondok sabayang bilang tambay kaso naloko ko podalu kamu kumilolu kamu toro si ke lolu daw isure lo mai la sudah kami kamasay dari mata-mata dari ate karando pisang kapal kolong ko TV lako kamu pemandu acara pati kuwalana ni tama pangaroto kede ami pokaday pira tu Simon umbara tani matamu peno ben ya temi ya betul-betul kakak semua ya kada ini lalu betul ko nang parang ko nakakasay ko lang tutumang kana tutumang papakan ni pakan ang pasyo ito ng pasitang at tangan ng pasyo ko yo okay sa kapindawnan na yo padu menira na Yo tama ni pasbare. Ya to karami na ni malok madaw. Semua yang nakita ko pangarap pada pesalba. Karami ni lana tuwi ya to. Tak yang masalah to. Tapukade. Tak do kata pukade tu karani ni ba pesalu talama pesalu kadake. Bantulah kadani ni salah tapukada. Tangia takin to ba tangu turunan to. Apabila tadi pokada ke naking kaya timay nalayapay. Jadi ya betul kita ada sekali ni maliu kumua kata solo kami dalam tutumampa. Anna tutumampa paris itu upo Indonesia nilo nada di Sorana sama kereta. Bisa to mapin dua. Ya to kada jone o baina kita salah kanina.
semua tak nala dia lama le tanah apa kita tampul rin bisa sini. Ya to kada ya to ne oba usulesi di kada pa pengaruh ko to ne oba tak ikuala tak namiria 15 riteno at 10 ri misino nala di nur ya lalu sigagan tula malin dito na tanah apa kaya kada rapata kaya napukasan nangi anak tumate kaya na kung tiro ite kinalolaan na to ami suka sorabi muya 20 rimisa na sangat anak tumate mesin lamala kaya lang tanah apa sabaya duka na talabalok ko lamala ng tanah apa kaya guwambo tukama may kasiluran kaya ba 5 rilaki lamala limala bantu 10 misa rin Bakiara kana tirong sinuntungan na sang tama na tumabusan na. Amin do no biko tara mali tanah apa ti site. Pamali kia. Kadi susi mo to tukadan nambe. Kadi bagi pribadiku. Lalu dia kia tanah apa? Puri sumangata turu sono nasang. Lako kamu to bersangkutan. Labi lako kamu be keseluruhan. Mutu ada bar gitu tadi male membela-bela. Nade no pasengan ta made mau coba ngulule gole-gole. Aku tuh ya udah kita apa? Baik pada betul. Merasa tu deh pak. Dah kau pergi pengeroh ni. Kalau lebih banyak tu deh tu. Oke, terima kasih kepada Sulak. Belum. Ucapan belasungkawanya. Bayar deh, teman-teman. Ya tu kena jo kepala. Kumala marki lapangan. Tak masalah itu lah. Sebab kiri ke peluang, najong. Dari ate, aku bisa bangun deh. Diturun dengan tumakai soal keseluruhan. Kure, teko tu nak sulit nama mana? Ya cuma silu tere sama 100 selisih. Tahu nama lu tahu? Oh, ngaruh betul. Pengaruh. Dan boleh tu nonton betul. Tangan pengaruh temu tu. Usambungi sini tu nih mendatang si lomba-lomba. Yo. Nah, hari pisan-pisan nih. Kalau ini tahu itu kan kumpulan na soal pada aku mati pengan tamari dulu leko detik. Kode siapa tahu ya ke rasa kita tahu pada kamu sakta. Lalu nak kau kira dipoli sugi dah kau dia gitu. Karena kau mati. Karena kau orang kita. Aku orang kau luto. Nari kau digunakan. Kenapa kau pajong lo ke detik ke kita leh ikut bau lu. Kau dipayu ya no. Yo. Apa? Ya teh, panu ni randa. Tempo mo tuikon pukara kada sangka kalau kolong batu ma pengaruh. Yo. Salaga di kamatian guru semangat aku kamu dari lepungan tunduk dumangkang pokare ti kabisan lan tunduk sangka di bala kolong. Nah, lagu kita sulanasan sangat miti kebalanan mati sangka bala kolong. Dari lagu kamu Indo lagu itu paladan lah maru temu kami itu kita bersatu bani kita bersatu tu itu tu dah melambai nakara du karisama tu kamu itu dok teme ewanan namanya putih sistem apa ya mau buat itu tu kamu Indo la paladan tu nalako anakku penguliku nalako ne bulan nalako ne randanan mangka mo kurangi demo tu sangan nate tau soladwi napokadan ni ne irwan napokadan ni ne manur napokadan ni ne tollo dia tu lampu kade dako lampu pematui tamatanga solanasan ne bulan poliku ne randanan jonasang mo to kurangi mo napokada ne manurun na ne tollo na ne irwan kumwa yami malelangan yami sangan ni doto dia to tak berana kalandro laku pokada nenampura mo napakalepe ito dia teh bami rek itu mikirosule anna pokada daya
Ano? Lendrong yo. Ya tenyo. Yo, kay mama ti tumatay na ni kene. Dari ate, tupakatung na tumatay yung may banwa. Dako pagsambungan kami. Yo. John Erastus. Akara ko yung host. Yo, kada kasama dito kami ya. Iyo, makara pa Kung tumatay dito. sebentar sini menina bersama ite negara ni sama te to mati solado ini biramo ne biramo ini kusina te kinalungan te teno te ma pete palami para ko kaso sa mga teno para ko ito may pa kusina me to teno la male marco to bette ay pagka de para po para ko kaso sa mga teno na mga sila ni Punganton Doktor na may nanasangka na pagin na pinagdadadya siya buso na konduktor ako na tuntun kayo ni Punganton Doktor si tuntun kayo ni ito ni para yung sisigla kamu mga kabilan para kulman na meron ni natali kami tatay para ko na sa ito kasusukan ng Duterte, malah nitalik-talik ka na lang ni para ko. Mbak belon na Lagi para ko na narito niya yung kakilaro, pinatang ni... Mbak belo na tayo pala ko eh. Bukana mo tu kamu ambil suara sa tulikuwa ni male matamutero. Tapi bagi kami keseluruhan batu dikwa pribadinku kukua ini jong to rangkeke to ne tuaga bagi kwa kuna kami sami kawambe batu dikwa batu dikara raka melo pole kuna tar pasisa yang penting kukara kuna de rantai de jonge para betul Ya, nasa nga kakang kulit pilima. Pahay namang la di buka dari Punganton loko suara sa kiko ya tapalula kita nalapan deh. Yo, melo po medyo kakangku ni Malio. Yang daw ta mangkamakisipis. Yang sangan na daw dumali mo mapapadalan do suradoy. Kumain na dito matusangping atong kula sa hindi. Kulin do sa Balikparan. Kumain do Bangkawan. Nakuha mi siya nini kunirwa sa balin para lamola. Kung lalo na ako tumatang mutiro nini. Kurat po do Bangkawan, nakuha na nito losor may manurun na kumbara lamola na. Kung lalo pa ako tumatang mutiro. Nakuha yo. Datang kibilang tumalang parang pagpakanda ko tu lagi sangan ni dire tumalang mga papadalan doon sa ladoy. Nakuha tu ni bira mo ni nang parang pagpalisanga kaya ban ni suso na ni tirodo turunan ni dalaw torno malino. Kuha tu balin na de enjo sola ni nakuha mila parang pagpalisanga rara suso na ni dalo kandaw may kalatiku torno malino. Oh, yo. Oh, bisa pamirang-irangan ni ba tu din tu may pasang ba di Banua. Kung ada ako pa ni pasitiro na naman bisa na share kita tapake. Yo, yang may patuloy Punganton ko nami apira sangan na tutomate susi mo to ke jolo ni bisa kabala kolong inangang napukada kaya din ito pa. Yan din pala sabong ipito sa komisyon na sa ngayon. Le Punganton dok. Yo, ya tu pengarut pakatun na to mato yung iba na tak mo na bisa diyan sa ako na pakat mo. Tapi kantong. Yo, ta situwi mo to. Ya baik kada jo na filmay na ko, why de kino ni to. Ko deteng. Ta na to mo kamu kasuluro la pukare. Lame kabesa mo pinale Punganton. Nale Punganton kung pukare tulad na.
Ya teh, lalu yang kita nalapa. Susi mo tahu kamu anak-anak tahu keseluruhan. Oh, ya batu po medyo bising kuno yung ano, batu tanong bubi. Kumadungi mga buros na bakay sambungi supaya na madungi naman. Yato kada junit, mata ya na sala to bilang na kasuluran susi mo to bisa nga sikorok. tama rato na pula. Yaman na rin kita po kada yamde. Ang nalampin panto kanina pilma ay pagkilala to tunay pilma. Ang kasya mo kanto kami yamde. Anak ko ro kana bisik kinay dito yo nakako kay matira mo pukaray. Atari matira to yo. Sa taya na sala to yo. Sariyate, lago ka mo ng tomate sa kasuluran dete. Ano yung kilabangan? Susi mo to. Di kumala naman sa kabalakolo kasi apakato di may banua. Pangaraw to na tumatua di may banua. Yate. Para kami pero lang pagkarangan tumang kamu na pukara tumay kasuluran bina. Batong baby. At bombongan. Kita tolong kung ba ito. Yo. Din pa bisa nako kakang ko ni boge. Aso si matumay. Na matua nalopo ko misabungo yung sakto lang tanang pasar ako. Misubungo piti di patua maton na lang tondok. La mitama yung tanang pasar ako. Yo, nako kakang ko ni boge. Tama, rasa aku nerda. Ya mau kukuha na dua tulak pala untuk kita di gereja. Ya kena kumiyangka pengantar jong. Dari karena kembang musuh lebih sembi, yang katolik di Yo. Beratu. Ya kada rapang teh. Ayo. Susi mereka ada ringku. Ya mo. Napa kada, lumbaran ako tulatami na masimo mata mterong pa. Napokara mitumi na pangantondok. Lako kamu kasimuran, untuk lang kamu nagtumate. Ya tamibe tulang na pangantondok, lama be napapi salongki, tulang na pumirona. Nabuhala ka na lang paro tipipa alam ko do karakena. Oh, pero yan nakararapang mo, ilalulang kita nalapang. Oh, Kararapa mereka. Sebab tak kira kamu mata tebe batuan. Leno kumi manibay. Ma mo siyang rombongi. Mi di betero sang promisa ni ko lalu ya duko na tanan nalapang. Tayo mo to bete to. Kamu bati kita tong bakle. Sa ako mingali ti bobongan jota bayda ko. Yo. Ora. Ya karangan. Yato suke sebagai induk na mata kan. Yo, kamu kira-kira Tolong Pak Kemalasin dulu. Tolong Pak bisa Kemalasin nih. Siapa tuh kami bangkitan. Yo. Bubong. Lari kare tu biko sisa kare tu biko mi puri nama bajo. Siapa ini yo. Ini babi tu kan ni. Saya aku misi malam itu. Pamela sa kitero ng pangalapanga. Ang mga patero patero ng itimatitano ipelin mo kaya. Mapaw putima sa patero mo kasurat. Marasa ng pangalapang. Nomor kapate pengkarangan ni. Ito ba telepon ni. Sipa kada pembantu di pengkarangan. Sipa kada pembantu kasinuran ni. Kalau mati kembalian ni. Ya kembalian lah dulu. Weh. Nako pala daw ito. Pamay pamali lo tumabungas sa magkalipong. Ora na tu kamu be kasimuran ito pekarangan eh. Oh, sini Santa. Oh, kita mau pergi pasar ini pemirsa, pasar Terong, pasar Kerbau. Pak, kamu saya tali Terong dah kok. Iya tiba-tiba itu mana kita itu. Bersama Bang Asran dari Karimatu Raja. Luar biasa. Ya, dari pekereta. Persiap pila-pila pengambilan ko. Esok juga punya apa itu? Betul Indonesia. Siapa ko? Nah, mana ko? Sama ko. Nako Pak, padahal itu bobong sebab telepon dapat kembali terus. Nah, yang penting ini sini Santa.
Situ kurang apa anak gua. Apa itu Gon? Ini untuk ke lapangan. Oh. Nah, ya buku gua ni untuk buku gua kasih kadang payate. Tu mana ba mate? John Erastus. Maka ada kami host. Ya. Mio lima aku tanda teh. Yo, kami yo. Bisa baper kan boleh satu teman murah. Baik, tak dilarang satu teman murah. Yo, suci itu, nak itu mengurangnya sih. Dua rekan. Tani sa mio lidah aku teh mau masker. Aku putih dong, ada pemi ramberek ya. Ya, betul baik. Nabaru ko mencoba kasiluran na tamu minta lempar poy. Katu kita jojo lang desa. Sama ko na sini di batas sini. Yo, kami ko. Yo, batas sugi kita. Kami ko na amin mula baru to may kasiluran tayo dadan. Ya, terus betulnya kalau kan nama di lompat. Ya, nama muncul. Tayo bumbungan. Yo, para rumah itu telepon ya, nasi bumbungan. Bumbungan ini dia. Kamu anakku, batang anakku, pasal dia bumbungan ni. Dapat kembali dulu, dapat kembali. Bumbungan pa, bumbungan. Bumbungan. Pas kapan nih, si Turumelo kami supaya rapi gambarnya. Ya, dami dulu bang, le. Ya, pila-pila. Pila-pila, bumbungan pa. Kami satu lembe, kami satu. Bumbungan pa yun, may. Satu. Kape satu. Oh, itu coba ya, May. Pambela lang dari pamodari juga kamu anu. May arungkon, may katalo eh. Arungkon, may katalo. Arungkon, may kamay. Mangkokomnale sa pemirsa. Oke, balian. Oke, kare motor aja pemirsa. Balian. Oke, Peranto Flores. Flores punya Flores. Adat dan budaya Toraja berserta alamnya sungguh memukau. Oke, terima kasih John Erastus. Terima kasih John.
Tadi. Lah kok ada ketuk ini apa sih? Kembali Tanah Lapang ada di depan kantor kecamatan. Oh, motor lebih. Motor kamu. Dari kau telah mainan nih, teman teh. Oh, lama ditemui. Oh, dan pada tolak kendek. Ya, pada tolak kendek jauh. Di mana motormu, Marset? Di mana motormu? Jauh kayaknya ke sana ini mu. Jauh kayaknya. Paling buntu. Ya, buntu masih ana. Ah, kena aku muncul itu.
Lumayan perjalanan ulit eh. Iya. Ano man dito yung cuma dito yung telepon. Kampay. Tepa yung pertengahan. Yung talalan. Landak pipi jalan poros yung rumah